Karo at mag-proceed yung tamang papunta sa King's Drive. Kaya kayo na lang po rin kopya. Kapag pumubot tayo, imahin na dadaya uwi kayo. Ng aking kailangan, ulit.
Papag-stop mo muna kaya.
Thank you.
masakit, kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo, ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren niyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang niyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo, retang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming niyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalang na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi. Ninebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes, king Kabetikan. Luklok tamo po. Iyabe talo, king kakatamong panalangin kaniting miso, din kapasalamatan ayayampang do, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remigio Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Eufrosina Duya Yumul and family, Mejia and David family, Matilde Siplon, Mr. and Mrs. Zenaida Puno Duncan, Lenon Duncan, Corazon Dumandan and family, Reynaldo Yap and family, Mr. and Mrs. Oscar Acude and family, Mr. and Mrs. Raymond Acude and family, Irene Rivera and family, Danilo Rivera and family, Reynaldo Daag and family, Luz Gueco and family, Petronila Mansbridge and family, Belinda Timog and family, Nilo Nicdao and family, Doy Mendoza, Pasencia Timog, Margarita R. Pineda and family, at Lourdes and Jessie Luis Faule. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan do, Ri Robert Josephson, Doktora Agnes Salvador, Shoni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Aurora Coral, Adoracion Manalo, Zaina Lorin Hope Matitu, Janet Mendoza, at Herme Manyo. Makanyan mo naman iyabe talo king panalangin tamo, ding special intention di Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Adoracion Manalo, Ronald J. Naiza Yumul, Ricky Puno Duncan, Mel and G. J. Ocampo, at Eric Rivera and family. Para ka rin kapatid tamong mayang ubye, manalangin tamo para kingalanganggang kapayapan, di Pacifico Gonzales, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Beatriz Mutuk, Ernesto Supan, Cristina Benito Merinisa, Max, Emilardo Yalong, Luz Spring, Romeo Pura, Francisca Luzong, Benito Luzong, Pablo Rivera, Rosalia Rivera, Benjamin Samia parang kayang death anniversary, Victorino, Dominga, Aguedo, Marcelina, Herman and Marcela Between, Pedro Pineda, Pedro Bacani Sr., Virginia Bacani,
Soledad Pablito Rivera Sr., Romeo Virginia Ocampo, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad damo po. King lagyo ng ipapo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu manatili kay kayungan. At keko antimurin. Isadyata la rin kay katang sarili king pamagdaon kaniting misang kapasalamatan, king aldo ning kay katang kapigaganakan, king panyatang na ning malalarawan, ning Birhen ng Lourdes, kapaminataning pamanyisi tamo ka rin kay katamong kasalanan at pamanyawad kapatawaran king mapamakalulong iba. Ikaying linalang king banwat yatu ating sablang at tsukareti, ginu pakalulu, Ginoo pakalulu. ikang pakilala king kekang sarili, karing malugod keka,
Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, ikang mituturo kaya kami, karing sablang bage, Ginu pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, saupan mo kayong magdulap karing ulaga, miyatad tulang alangang gake kami, kaniting lilipas ayato. King saup ning Birhen ning Lourdes, gawan mo kesa ng metong king pusot kaisipan. Itiadwan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kami mo at ning Espiritu Santo, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kanita ring pagano ampong Hudyo, kambering karelang pamuntok, pikararira ing panasakitan do ring apostol, at pamasibasan dala. Inya nga balura ding apostol iti, ninipat la karin Listra at Derbe, adwang syudad karin di Kaunia, at karin distritong makapadurot karin. Karinda penaral ing mayap abalita. Karin Listra ating metong nga taong pane makaluklok. Kapilan man e pamyakalakad. Uling manibat king kabayit na lumpune. Kabang makiramdam ya king panaral ng Pablo, ikwarang misa lubong apanimanman. Panakit ng Pablo king taong at inyang kapaniwalan maulo. Sinabi ng maskan keya, tikdo ka at talat kang matulid. Ing taong lumpo, mipalundag yang tinikdo at miglakad-lakad. Inyang ikit daring tao ing depat ng Pablo, migmula lang kinulay ting amano likaw mano. Ding taong deti, Diyoses lang tinipang makabalot tao, busal tamo. Inaos deng sus i Bernabe, at i Pablo, ang tinaning niya ing prinsipal at talapagsalita, inaos deng Hermes. Ing saserdote ng sus, Diyos-Diyosan ang makitemplo, luwal ding pader ning syudad. Migdalayang toro at sampaga king pasbul ng syudad. Ya ang podin da kada tao, bisa lang midaon sakripisyo karing apostol. Inya nga balitan dari Bernabe at Pablo imburidang daptan, pengabak daing malan at karelang susulod, at milay lang linibutad karing tao. Ngarang kukulisa, kakaluguran, eyo daraptan yan, tao kami mong kalupayo, dinatang kami keni, baming iyatad ing mayap abalita, ban pa ing gurot kayo kareng alang kwentang bage, at magbalik kolob kin Diyos amabiye, at may nga waking banwa, king labwad, kin dayat malat, at kin sablang at kareti. Karing may nga labas sa panahon, pepa yung tulot ng Diyos, king balang bansa, sumulong niya king sarili ng lakad. Makanyan man, pigkaluban na kayong mga salang tanda, tungkol king kayang sarili, king kapamilatan daring mangayap abage, darapta na kaya kayo. Darinan na kong uran, iba't banwa, at yaing babiye bunga, karing tanaman yu, king karampata na panahon. Yaing megkalub pagkabiye, at mangat mong tula kaya kayo. Agyang makanyan ng sinabi ring apostol, may bugdo pa ring eapigil ding tao, king pamidaon sakripisyo karela. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. E kami Ginu, nuneking lagyo mo, mga intulid ing ligaya. E kaya kami, O Ginu, nuneking lagyo mo, mga intulid ing ligayo. Keka o Ginu, bukod mong keka, at eke kami mga intulid, ing dangalan at ligaya. Uli nga lang kupas, ing lugod mo at katapatan, bakit ding sablang bansa kukutang da kaya katamo, nuya ka rin in Diyos yu. E kaya kami, O Ginu, nuneking lagyo mo, mga intulid ing ligayo. Ing kaya kaming Diyos at yu ka rin banwa, daraptan na itang buri ng daptan.
Kabang din Diyos da, gintula mo ang pompilak, gewa dala ring karelang gamat. Eke kami, o Ginu, nuneking lagyo mo, mga intulid ing ligaya. Panwanan na kayo sana ning Ginu, ing lina lang king banwat yato. Ing banwang maleparan, king ginuya mo dapot karing tao, binyene ing yato. Eke kami, o Ginu, nuneking lagyo mo, mga intulid ing ligaya. Talakad tamo po. Baluta mo, kini Kristo, tunay ang mibangon, iba't king kamatayan. Matagumpe ari, balikdan mo king mitmong ganaka. Ing ginumanatili kaya kayo, At keko antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanuan. ligaya keko, o Ginu. Jesus nga nang migsalita karing kaya nga lagad, ing tatanggap karing utos ko at tutuparano reti, ito ing malugod kanako. At luguran ang ipako, itang malugod kanako. Luguran ke at ipakilala ko kayo ing kakong sarili. Kitnaneng Judas, aliwa Judas Iscariote, Gino, bakit kaya kami kamo pakilala at eking hiyato? Pekibat ng Yesus, ing lulugod ka na ako pamintwano ring amano ko. Luguran ang ipako, at ipako at ako, manuknangan ke kayo. Inge lulugod ka na ako, tutupad ka ring amano ko. Ing amanong dimdamyo, kanako, nunay ibat king ibang mitubod kanako. Sinabi ko reting bagay kay kayo kabang kayabe yuko po. Dapot ing talasaw, ing banalay espiritu ay tubod ning ibaking lagyo ko, yaing mitru kay kayo, king sablang bagay. Paganakana kay kayo, ing sablang sinabi ko kay kayo. Ing mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keko, o Kristo. Maya pabengi kay kayungan po. Sigurado mo neng lulwal ko, kalwal ko kayang kwarto ko, linaking pasbol ko. Bayo ko pasake kayang kanakong saken, magbali ko kayang kanakong pasbol, i-check ke nung alak ke pining pasbol. Maralas malilyari ka na ako ito, uling puprol ne ing kanakong memorya. Neng minsan natin kung sinabing instruction karing directors, karing school, potang atin langgewang ekuburi, kamwanan kula,
kay ba't nanita suwatan da ako, o among sinabi yu po kasi, kakalingwan ko na, neng minsan, ing sinabi ko. Siguro, mo kareng matuwa, mag-excuse ko kanini, ing maulagaya, ing matanda. Adwaya kabaldugan ito. Matanda, malakas siya pamananda, ang popang matuwa. Matanda. Tutwa kang medinan inspirasyon at wisdom. Uli na ning pamananda. Gaganakan. Detang bage meging maulaga, king pamanubo, pamandagul, anting tao. Pero maulagaya naman, king biyan na ning metong nga komunidad, king biyan na ning Santa Iglesia, ing migagana ka, ating pamananda, ating niyang memorya, mititipon lareta, at oreta ring mumubog, king kaya katamong komunidad, king kaya katamong pangatao. Nanong gawa tamong eningal dongay ni, o manibat nabengi, gaganakan tamo, adwang bagay. Detang facts, kulang tamo, nung nano talagang milyari kanita, pero yung atatandaan tamo, May 16, 1906, Bandaketa, karindesid sa ing Birhen Maria. At atatandaan tamo, ing eksaktong facts, kwentulang, talaga keti mumunta, talaga keti isadsad. Nune, sasabihan da, bisang mako. May natili aketi. Ing larawan no, ning Birhen Maria. At manibat kanita, may natili aketi. Ita, ing metong agaganakan tamo. Pero ketang metong date ay ita, babalikan tamo mo naman, detang miyayaliwang magrasyang kapalirian, amiras karing miyayaliwang tao. Puli na ning devosyon da King Birhen Maria. So itang gaganakan tamo, itang datos, itang milyari, eksakto, sigurado tamo kitang date, may kad sigurado tamo kitang lugal, pero yung gaganakan tamo retang miyayaliwang grasyang pigkalub na ning Diyos, kapamilatanan ning Birhen Maria. Nano ito? Detang grasya nga reta, di na nakatamong senyas ning binasa tamong ebanghelyo. Ing binasa tamong ebanghelyo, makabayang diskurso na ning ginutamong Yesu Kristo kareng disipulos na, at metong iyang paralan ng San Juan, nung makanano ing katekismo kanita, magaganap. Question and answer. Ginoo nga ng Philip, ipakit mo na kaya kami ing lupa na ning iba. Gusto na kaya kami ito. Felipe, kalwat yun na akong kayabe. Mo pabalong yaku at ing iba, metong kami mo, na ing akakit mo ko, akakit met araranasan ng Diyos. Kaduang kutang, Judas Iscariote, kay katamang ebanghelyo, Ginoo, bakit kaya kami mo pakilala yung sarili mo? At aliking yato, metong yang pangabalanan dareng Kristiyanos kanito, favorite no ning Diyos, special na ring alagad na den Kristiyanos, king matanan ng Diyos, special na rin tao kabetikan. Maliyang tanong, maliyang pamangutang. Nune, ing pakibat na ni ginutamong Yesu Kristo,
di na nakatamong senyas. King ing Diyos, niya mo pakilala ing sarili na karing metong nga grupong tao. Karen mong Kristiyanos. Nunay makikilala iya ingapong Ginoo, karetang taong lulugod nga ng San Juan, keng kayang mumunang sulat. He who does not love, does not know God, because God is love. Ing metong ay biyasang lugod. Pag-aralan niya kasing lulugod eh. Titipunan niya yung lulugod. Ing biyasang lulugod, kilala ni ingapong Ginoo. At papakit niya ingapong Ginoo, kareng taong malugod. O iting gaganakan tamo ngeningaldo. Ing panyatang ning larawa na ning birhen, ketiking lugal tamo, tandane ning lugod ning Dios kaya katamo. Ban mabiyasa tamo, ban palaganapan, ing lingap, karing masakit, pagkakalulo, anting tanda, konkretong tanda, ning pamanlugod kaparang tao. Itay gaganakan tamo. Itang datos, itang aldo, itang lugal, di na tanging larawan, pero pamanyatang ning apong Ginoo, kaya katamo, kapamilatanan ning Birhen Maria. Ban ipalto at ipakit kaya katamo, ing lingap na ning meto ngayon do, lingap ning apong Ginoo. Ing masabal ning meto ngayon do, pamanyese na ning meto ngayon do, pamanyese yung apong Ginoo. Ita po, ing gaganakan tamo ngene. At atin niyang sinabi sa Juan, ing ginutamo ng Yesu Kristo, karing kaya nga lagad. At etay po sa nakakalingwan ini, ipadalaki kay kayo, ing banal na Espiritu. Iturune kay kayo, deng sablang sinabi ko kay kayo, at ipaganakanak kay kayo. Ing sablang sinabi ko kay kayo, ing larawan na ning Birhen, metong yang paganaka, king amanon na ning apong Ginoo. King ita mo, ring anak na ning Birhen, ita mo ing balayan na ning Diyos, at iya ing Diyos tamo. Maralas ing Birhen, ene tutuldu ing sarili na. Apurian tayo. No na ing panenang tutuldu ing kayang anak. Kasi ing kayang anak, yung larawan, no? Yung lupa, no? Ning lugod ning Diyos. At ing kayang anak, tiro na. Luguran niya ing Diyos. Luguran niya ing kapara yung tao. Iyang mituro king kayang anak kareting amanong areti. Anyapin ning biyena ning Birhen, biyayang malugod. Induyang malugod. Ipanalangin tamong oining ipasa tamo. King kapigagan na kan, king panyatang na ning larawa, ning Birhen, ning Lourdes, keti kay katamong balayan. Keti mo, keti king kabetikan, king kay katamong balayan. Ban laganap, ing miyayaliwang pormo, at pamipakit, ning lugod, kaparang tao. Adwan tamo mo naman, namilaganap, kasi ing kapigagan na kan, mo kabud makalukluk, tatandanan mo ing milyari. Ali, kailangan niyang para kay katamo, ing kapigagan na kan maritualize yun. Magawayang metong aktibidad ning kapigagan na kan.
So ipanalangin tamong deng kekatamong kabaryo at deng miyayaliwang debotos elamu kabudmanal be king aktibidad ning kapigaganakan no ne maging participant la makyabe tamo king dapat ning kapigaganakan aliyamo kabud na at tsuko ketang lele manalbeko ali dalanan tayo danasan tayo itang aktibidad na ning kapigaganakan uling inggewa tamong kapigaganakan manibat napon hanggang ini kapigagan na kanyang manalangin mga di the best way to remember is to pray is to remember. When we remember as we pray, manatili yaking kakatamong puso itang diwa ning pamanlugod. O ito ing tanda. Nang gagawan tamo ito, maging tanda tamo kareng aliwa. O rene, reng balayan, amigaga na ka, king lugod ning hapong Ginoo karela king pamanyatang ning birhen king balayanda talakad tao po ngeni at idawon tala rin kaya katang panalangin tunay ng pansinan San Pablo ing pamanuknangan ning Dios kaya at sinulat na nung mabibiye ko ngeni aliwa na ako ing mabibiye no na Kristo yang mabibiye ka na ako kambe no adwan tamong miyeta king kasalpantayanan king anak ning Dios. Nga tamong manalangin, o Diyos sa ginumi, miyeka sa kilubding puso mi. Ulitan tayo. O Diyos sa ginumi, miyaka sa kilubding puso mi. Para ka ring samblang bininyagan, mika matampalasanang pansin karing makapagmulalang bage, ay natad ning binyag karela, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos sa ginumi, miyaka sa kilubding puso mi. Para karing pamuntok Kristiyano, karing batas agagawan da, galangan de sana ing balang tao, emu king kayang pangataw, nune ang timurin, anting metong taong bininyagan, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos sa ginumi, miyaka sa kilubding puso mi. Para karing sablang pagano, ang mabibiye king maya payasal, abalure sana ing mayap ng balitang Kristo, ang manaliling alangangga, at dibinong biye king karelang maya payasal, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos sa ginumi, miyaka sa kilubding puso mi. Para kay katangan, manano na sanang kingkayalan ng siglaning aldoldo, pamibiyebye at tagpantamo, ing mas malalamatulang manibat king beluan, amanuknangan niya ing Ginoo kay katamo, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos sa ginumi, miyaka sa kilubding puso mi. Tanggapan na sana ing Diyos ing kapasalamatan tamongan, at iulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyangon na biye, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos sa ginumi, miyaka sa kilubding puso mi. Oy paming at yubanwa, aluguran miya sana ing kaya kanganak, ban manuknangan niya kaya kami kambemo. At biyaya no sa ning kaya kang espiritu, ring kaisipan mi, itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, ki kapuri ang panikaligaya ning lagyuna, ki kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo sa reting kaya kaming panalangin at ayin, king sawop ning Birhening Lourdes, gawan mo keng karapat dapat karing kekang sakramento ning lugod, kapamilataning pamamatawad mo karing kekeng kakulangan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili a kayo, At keko antimurin, yat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang i Kristo meging sakripisyo Pascual mio. Kaya dinatang ing munag ning bayong panahon, ing makabang pamag-ari ning pamikasala may pupus no, ing mipahama kayato mirinan niyang bayong biye, ating tao misan pamegawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ni ing mabilugayato, kabang ding sablang koro ning ringanghel karin banwo, daralit da ing kekang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapuryan keka at ngaming kakanto.
Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ni at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuha na yung kalis pasibay ang pepasalamat keko at binyene yung kalis ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ini ang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi akekay ting tinapi ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo mo, king ikaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kamben ng Francisco kay kaming papo, at i Florentino kay kaming obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang miyang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ibang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Datang ke kami, hinggayan mo
kami, ingalongin, at ipatawad mo kaya kami, salami kekan, anting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, emu ke ipay sa ulking tukso, nunay kabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning ke kang pakalulu parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. Huling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganggo. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan nagpangking kaborian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At keko antimurin. Ipagit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Niya yung kordero ng Diyos, niya yung milalakoking kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, e kumatampang tanggap keko, dapat ikyas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual apa makinabang, Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapat pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakawlanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keko. E mo paing tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya at talanganggang Diyos, binalik mo kami king biye, kapamilataning pamipasublimong mebiye kang Kristo. King saup ding panalangin ng Birhen ng Lourdes, pasiknangan mo kami kapamilatan iting sakramento ding kay kaming pangakabos. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Si Claude kayo po. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Iniyang pepakit ka king groto karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuario, ibat ka rin, payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masa kita kinayap, karing karelang panamdaman, kalado at katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalugku kayadwanan, anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na eldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwami sambanyeng lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mipamentuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Hingka kanan mi king aldoldo, ibiye mo kaya kami king aldongeni. Amponing patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ko. Ang tining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya pay Saul king tukso, nunay kabus mo kami king marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya ng ginong Diyos at tsukeka, noon ka karing sablang babay at nunya pa naman ng bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu, Antimoing sadyarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit manggaman king alanganga. Amen. ingin manatili kaya kayo, At keka antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingipa ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne, umeko aking kapayapan. Salamat, King Diyos.